Allah subhanahu wa ta'ala müzü var koy, müzü çok koydu, müzü var eçki, müzü çok eçkini süzgön bolsa, oşonun öçünü alıp beret kıyamat günü. Bularda akıl çok. Hem koçkorlarda akıl yok da bukalarda hem süzet de biri. Ya, oşol akıllı joktorдун dagı zulumduğunu alıp beret. Alıp beret. Akıldıların zulumduğunu alıp bermeybi? Sözsüz. Albatta. Demek tuğanlar, biribizге мындай zulumdu kılbaylı, birige zulumdu kılıp жашабайлы. Til menen dagı, akça menen dagı, күч menen dagı zulumdu kılbaylı. Biröөнүн акысына кирбейли. Biröөнүн акысына кирбейли. Бул өтө жаман нерсе. Ойлоп, эсеби жок деп, жок, бардыгы жазылып атат. Hazret Ali разияллаху анху айткандай, "Fa innal yawm amalun wa la hisab, gadan hisabun wa la amal." Бүгүн amal var, esep çok. Ertege esep var, amal yok da. Ertege kıyamet günü onu unutpagıla деген. Şoň üçin inşallah biz qarap turup bizge zulumdu kılbaylı. Bu sabagыбыздан жыйынтык ушул. Siz ayalыңызга zulumdu kılbaң, балдарыңызга, кыздарыңызга zulumdu kılbaң, bir tuğanlarыңызга zulumdu kılbaң, başkalarga da. Meyli, mazlum, zulum çekip жашаган жакшыраак, zalim bolup жашаганга караганда. Zalim bolup biröөгө zulumdu kılгандан көрөк, zulum çekip жашаган uşu бактылуураак. Uşu бактылуураак. Allah Taala mazlum zulum çekкен adamдын duası sözsüz kabul kılат, kafir bolsa da. Kafir bolsa da. Müslümanlıkta ne al? Zalimler hiç kaçan öyle olsun Allah bekapar dep, Allah bilbeyt dep, möhnet berip atkanın, bul meni sıylap atat dep düşünüp alбасын алар. Zulumdu kılsak uşunday bolu beret eken dep. Allah subhanahu wa ta'ala zalimdardı jön koy berbeyt hiç kaçan. Uşu akıllı yok, ayvandan öç alıp berip atkandan keyin, Peygamberimiz uşuga çeyin aytıp koydu. Müzü var, müzü çok hayvandı süzgön bolsa, oşodan öç alıp bari, ekönten tiriltet. Tiriltet. Müzü çok var go, müz beret da süz deyt. Rivayatta şunda gelir. Öçün alat, giyin anan hayvanlar toprak aylanat. Ana adamlar da kalat, adamlar da böyle. İnnallah sariyul hisab, Allah esepte tezeli alıp koyat al. Bardın. Kimden kanday olgan degeni. Kıyamat günü en birinci esep, adam menen adamdın ortasında kandan bolat tuğanlar. Kandan. Kimni kanın tökkön. Uşudan başlalan. Kanın tөгүп өлтүрүп койдубу, же kanın tөгүп өлтүргөн жок, ошол жерде башталат. Kandan башталат. Андан кийин анан мал, мүлк, авир, жана укук анан кете берет. Сөккөн, кордогон, маскарлаган анан кийин кете берет. Ошон үчүн туугандар, биздин сабагыбызда ушундай жүрөктөр, ушундай ниет кылайлы, ушундай Алладан сурайлы. Я Аллах, ушу мен тилимен, колуман, акчаман бирөөгө зулумдук кылбайм депчи. Ниет барбы иншалла? Бекем ниет кылайлы туугандар. Biz meçitке gelip sabak alганыбыздын пайдасы ушул болсун. Оңолууга кадам таштайлы. Жакшылыкка кадам таштайлы biz.